jande dina kanna fay jande lekkol wallay jande rewa gorunde yum ɗum no ɓuri nindi e korum. assalamu aleykum musidɓe yiɓɓe, hannde kadi min hiwri ko min landike so tawi ɗon e janno ko kala ka hikkorɗon fewdo o saayi ɗo min inni on ko bisimilla ko tooli ka télévision min Jama TV hikkoranɗo en wokkamu ɗum ko Dakar Sénégal. haray no andirɗon noon haray hannde kadi on tintiɗiɗo e émission meɗen needi e jikkuji men. No andirɗon noon ko musidɗo mon on Aliou Camara wondida e technicien ɓe men ɓe woni ko wawata en feƴƴinande émission on ha ka leero nangi e wo inchallah. no andirɗon noon hande alarba 1er mars 2023 hande kadi no woodi ko yewten ko yowiti toujours needi e jikku. joni noon hande kadi no woodi toɓɓe ɗe waweten ƴettude hara e wawade addude comme introduction, c'est à dire no wawi fuɗɗorde ɗen toɓɓe ɗon kadi hara e wawa fensitoyde ɗe yeeso fino famiren enen invité ɓe men go. haray ko ɗum waɗi en mema e toɓɓe ɗen ko yowiti surtout e sengo jandeji ɗin. aray noon hande ko honɗum woni ko ƴetteten ko sengo miñiraɓe an ma kotiraɓe an ma bandiraɓe an wonɓe e jangude fewdo o saayi ɗo ma gaynuɓe jangude fewdo o saayi ɗo. ka anduɗen ɗo saayi on wiyatake no satti kono weeɓi kono wi orta ɓay yiɗi nangue yaltugue wo ko ngel lilante. haray noon no andirɗon noon si innama jandeji ɗi no heewi façon fewdo o saayi ɗo. façon be e jandeji ɗi no yaltude ka woni ka fayɓe, woni ka kotiraɓe men, woni ka bandiraɓe men. mo be hande no immi dari fi no famira e yaasi on, fi no wawa hoccirde arsike mum kum, fi no wawa tammitorde jama mum on kañum kadi e sengo cellal mum ngal e sengo compréhension mum on. haray ko ɗum waɗi haray hande kadi so tawi wonide memude fi jandeji ɗin haray ɗum rewa duhi rewa suddi. joni noon e jande nde no wirɗen noon no heewi façon, cela veut dire e jande école no woodi, jande franco arabe no woodi, woɓɓe kadi no waɗa ko wiyete formation. ɗum yani ko yahugol ekkito wano métier ji gono toon e tawata hara ɓe rewi ka l'école seeɗa ko noon ɓe wawali gaynitoyade. haray ɗum fof ɗon andi ko jande nde andanɗa hoorema, c'est à dire ko domaine ji ɗi andanɗa hoorema mo be no duwa teddinde wallito wonɓe jokkude ɗum ɗon fewdo o saayi ɗon ma gaynuɓe jokkude ɗin piiji ɗon. par ce que ɗon andi hande koynete kon otowal si darike ko ngal neeɓi darade ko soferon ngal sabbi. haray ɗon andile ko ala ko wawata buusinde nden hunde ɗon, c'est à dire on engin on machine ɗon on oto ɗo wiyen ɗum fino jama on famira si hina soferon aru. haray noon no andirɗon noon ko noon kadi ka jandeji si tawi woni piiji ɗi marsay ko fokke soit janguɗo ɓaɗo, woni ko janguɗo waɗɗo formation, woni ko janguɗo gayni, ma ko fuɗɗiɗo o gaynitaki wooda ka o hikkina fi golleji ko andanɗa hoorema waway tabintinde ɓuttu e ɓantal hakkudeji jama on e nder aduna on. ko ɗum waɗi haray so tawi woni ɗe memude ɗen toɓɓe ɗon jamanu dowa faltade moƴƴa ko honɗum e fandi ɗe yewtude ɗon, ko fi tambitede, ko fi wakkilingol ɓe jokkuɓe ɗum ɗon, ko fi kadi anditugol ɓen gaynuɓe jokkude nden hunde. par ce que ko honɗum so daari no woodi hewɓe hande hiɓe jokki jokkude pelet hiɓe wakkili e ko encourage gol ɓe kadi félicita ɓe kadi e ko ɓe jokki kon, woni kaka jande, woni kaka mecci, c'est à dire woni kaka jande école, woni kaka jande franco arabe, woni kaka mecceji. ɗum ɗon fof so dartini on taway ngu zaman ɗo no wakkili mo be joɗaki no hittini fi ɗin programme ji ɗon. joni noon ko honɗum fanɗe yewtude ɗon tigi tigi e ko sengo toujours ka jikku. on andi e wi ko jikku e needi e jikkuji men. joni noon en memay ko wi'a jikku kon e nder nden jande ko wonɗen haalde ɗo. no woodi yogaɓe goreɓe an ma miñiraɓe an ma bandiraɓe an tawata heɓe woni ko ɓenta kon s'improvisionné. on andi ko noon s'improvisionné, c'est à dire ko faminkinagol no gayna hunde nden hara gaynata ɗon taw ko probléme molanaɗo wonande on jokkuɗo ɗum ɗon. si o anditi ko si o mijitiki o andile hi
ma o anditi ka o ari ɗon pellet himo andi on domaine ɗo wona domaine makko mba ngesa ɗon o wawata mba soppude o wawata remude ɗon o heɓa ɗon goɗɗum pelleti ko hanannomo ko accutugol ɗum ɗon ndara ka o gaynata ɗum ko ɗum waɗi haray no heewi goreɓe an ko ɓen mi fewtata e mum par ce que ko ɓen ɗon mi huɓata kadi e haalugol kono fof kadi famoray ɗon par ce que koko woodi koko wonɗe yiwde wonɗen yewtude kadi si on daari on tawi hande no woodi goriraɓe am ma miñiraɓe am gaynu innaɓe no gayni janngude tawata hara iɓe faala occupade poste ji goo tawata hara ɓe hewtanali ɗin ɗon hiɗa waɗa hunde hiɗa waɗa formation hunde tawata hara sinama formation ɗum c'est à dire mecce ɗe waɗɗa ɗen konko ekkitiɗa ɗon ɗum no heewi branche ji c'est à dire no waɗi calɗi a ekkitike hunde nden e nder nden hunde nde ekkitiɗa ɗon no woodi ko ente spécialité c'est à dire sengo woto ngo andanda hoorema hara ko gonɗon ɓuruɗa faamude e muɗum mi ɓuri e tañinade si tawi woni a ƴetti e gon sengo ɗon ka ɓurɗa faamude ɗon a gollitiri ɗum ɗon a heɓay ka golla hara a heɓali tallal lakke e ko jokkuɗa kon ko ɗum waɗi haray no woodi noon ko wonɗe wiide kon s'improvisionné c'est à dire o yiya goɗɗo ni joni no immoɗo yaha wano ka classe taw hara o jang o siifa imo jangi bien sûr l'école wano l'école mo jangi ma franco arabe mo jangi ha heeti diplôme makko imo woni c'est à dire enseignant est ce que on faami joni noon sengo ka woniri enseignant ɗon tawa hara ko waɗowo mat ma ko waɗowo chimie est ce que on faami mais woɓɓe ɓe waɗa ko inna kon c'est à dire ɓe dépassa quoi ɓe immo ɓe inna sana français ma philosophie ma anglais ɓe janata et pourtant wona ɗum ɗon ɓe siivi wona ɗum ɗon ɓe gayntori wona ɗum ɓe formani ko ɓe formani kon no ton ɗum no heewi e ɗin poste ji ɗi tawata hande so a yeehi a taway hande no enna oɗo ko c'est à dire ko département mathématique o yalti yiyoyamo ka département sociologie tawara himo ton himo wadde siga ɗin piiji ton est ce que on faami ko siga ɗin ɗon jikkuji enen o génération ɗo duwaɗen faamude koriyo si tawi woni a siifude hunde siifude no haniri noon ɓay haray ko ɗum ɗo ko yaltanda ko ƴettuɗa ka décision ma mo ƴettuɗa on ko pellet a wonay responsable janggo ƴettu ko anduɗa a gaynay kon jokka lawol ngol c'est à dire siifa jokka lawol ngol jokkuɗa ngol ha jofinoya sa gayningol ɗon pellet a heɓata sattede mum kono si o dartini hande goreɓe meɗen goreɓe an no ton c'est à dire ɓe yaaɓe jannugol ko ɓen nan ton yogaɓe c'est à dire doyen ɓe ɗuɗɓe noenna s'improvisionné enseignant est ce que on faltike ɗon c'est à dire imo yeehi ka o andanda hoorema o gaynata est ce que on faami ko ɗum ɗon noon duwaɗen ɗon jikku ɗon duwaɗen yiltitade mum acciten gon sengo ɗon mo ɓe ko formani kon jokka ɗum ɗon si a jokki ɗum ɗon siko simi waɗɗa yahu waɗa démonstration ma on golla ɗum ɗon siko mathématique waɗɗa yahu ka classe janna mat siko physique waɗɗa électricien ko wana bon yahu e kadi on domaine ɗon après c'est à dire sa jokki branche mo siifuɗa on ka jandema haray a heeɓi ko anduɗa hoorema ko goɗɗo wata iwtirde ɓaawo arta jokkama siifama c'est à dire kala ko waɗɗa e nder ɗum ɗon haray c'est à dire no woni concret haray jamanu no hooli kono so tawi woni ɓe andirima domaine ji ɗin fof et pourtant ley ɓe andi domaine ji gonu toon a gaynataɗi neɓata hara a yawike hoorema par ce que ko ɗum woni yawagol hoore mum est ce que on faami yawagol hoore mum ɓuura c'est à dire ƴettugol ko gaynata faminkino no gayna hara gaynata awa ko ɗum faala ɗen yetade goreɓe am ma miñiraɓe am wonɓe janngude fewɗo ma gaynuɓe janngude ini no faala ka golla golle no satti satta no wona e jommum kanko faalaɗo golle on domaine ji ɗin fof so dartidi on o yiyay onon tigui andon faalaɗo golle on si o ari e ma no woodi doyen ɓe andanda hoorema
si ɓe yii o tigi tum ɓe anda si tawi mo gaynan on ɗo men ɗon ma se o gaynata e travers geste ji makko ɗin ma yewtere makko nden hiɓe anda si tawi woni o gaynayi on poste ɗo ma so o gaynata. est ce qu'on fami no woodi ɓen doyen ɓe kadi no woodi anduɓe sendidirɓe ɗum ɗon kadi ko ɗum waɗi haray o accu jama wiya hiɗa gayna hunde nden wata wi an hiɗa gayna hunde nden waɗu tun waɗa formulaire ma on waɗa ko falɗa kon ɓay haray ɗa hooli ko peut-être hiɗ ko waɗanɗa on demande ɗon ko ɓay haray hiɗa gayna e fi muɗum naɓa jaɓa e ma jaɓata ko ɗum ko wodani ko ɓe ka naɓuɗa ɗon test ha boɗa ɓayɗa andi kala ka naɓuɗa hunde e sa ko ɓuuri ɗuɗude kon so dartini no woodi pays ji minata no woodi yoga e pays ji si a naɓi demande ɓe acceptey ɓe salata ko demande on mais kon to ɓe nangoytama kaka test ji joni sinama test yo waɗe andile a yehino ɗon a andile jakale yo e jakale awa kaka test ɗon ɓe mbaɓɓata wano yette ɓeyen fo ɓay si ɓe addi 6 on joni 6 ko yowiti e ko yewtuɗa kon ko yowiti e ko adduɗa kon on test ɗo waɗama tawi an ko heɓata ton kon yiida yaada e programme on haray andu wona golle ma noon yiltito e ko anduɗa ko yiltito e ko wowtuɗa ko yiltito e ko janganɗa kon ta toñu hoore ma goɗɗo ta toñu hoore mum goɗɗum gon ton waten jaɓu e jama on wata jaɓu yimɓe ɓen yiya ɗin piiji e hoore ma an tigi yiwu hoore ma taw avant que hewtude ɗon est ce que on faami haray ko ɗum mi inata goreɓe am ɓen ma miñiraɓe am ɓen yoɓe watta yilla moƴƴa e nder jandeji ɗi ɓe jokki ɗin koɓe woni e jangude ko yoɓe jokku on domaine ɗon ɓay haray ko on ɗon tumɓe woni siifude dès le début haray jusqu'à la fin yoɓe siifu ɗum ɗon si ɓe gayni ɓe waɗana formation ɗum ɗon ma ɓe waɗa demande ko yowiti e ko ɓe janggani ɗon kon hara ɓe yahali ɓe diwi lowre maɓɓe nden ɓe haɓɓito ɓe remoya e lowre goɗɗo haray muusay seeɗa so dartini no heewi ka ɗum woni e waɗude e pays ji ɗin tawata hande si a immike a yeehi fi tigi an tigi fi ya heɓu place ma goɗɗum ngo ko on duwa e jomo tawɗa ɗon tata c'est à dire wona golle makko noon kono mais himo ardi ɗon par affinité c'est à dire par moyen ji makko ɗin o ardi ɗon so ardi moyen ji makko ɗin ɗon o jooɗike ɗon an a ari to un petit mamadou comme ça a ari a inni wondema on doyenje ɗon ko faut que famodiron et pourtant le kanko wona domaine makko noon on heɓa yedutirde ɗon ko ya ardu e sengo ka o faalira ɗon hay so tawi woni o gaynata ma hay so tawi woni himo andi ɗum ɗon nafata kono kanko ko ɗon o faala yon ardu ɓay himo andi ko ɗum ɗon o wawi oyi gon sengo ɗon o wawi joni noon so tawi woni ko gon sengo ɗon o wawi alle a wawata gon sengo ɗon ko soit a retiri demande ma on ma a accimo ɗon a yeehi a ronki artitoyde est ce que on faami ko ɗen ɗon sattedeji wodani yogaɓe amen tata haranan hande no immi no faalaka golla no woodi compétent ɓe c'est à dire no woodi talan ɓe jogiiɓe c'est à dire sukaɓe jogiiɓe talan tata hande si ɓe jonnama piiji hewɗi wonaka domaine football wonaka affaire sociale c'est à dire piiji gon ton kala ka ɓe jonna tata hara hiɓe gayna kono ɓe no woodi ko kali ɗum ɗon ko honɗum kali ɗum ɗon ko doyen ɓe siŋiɓe ka siŋi ɗon haɓɓiti accitata e ɓayle o tigi lutata ɗon neɓa ma yawa a iway ɗon ko ɓurno noon moƴƴande ma o liyende ɗa perdina ɓiɓɓe ma taniraɓe ma accitu fewno ko hanuɗa accitude ɗon ɓen ɗon kadi hocca ɗon si ɓe hocci on ngol lawol ɗon andu haray wonani ɓe nafa wonanima nafa wonanima histoire wori e fe maɓɓe kamɓe par ce que kamɓe ko ɗum ɗon ɓe mari koɓe manditorama kono si a woni ɗon a salike tawile ko salare ma mettere ma fi waɗi ha ɓen ɗon fop ɓe ronki réussisude e on programme ɗon andu ɗa mari histoire kadi tarika e sengo maɓɓe par ce que ɓe haalete ko ɓe haaltama kon noon kadi addoyay confusion c'est à dire addoya probléme hakkude famille ji ɗin ko honno woniri ɓen wonɓe ma haalude ɗon hay so tawi woni a ala kono haray kanko on wona ɗo haalede ɗon himo acci zuriya ɓaawo
on zuriya makko ɗon nande mawɓe makko ko wona haalede, c'est à dire wiye mbaɓe makko par exemple hiɓe nande ɗum ɗon eɓe immoto vengeance kaɓe immi vengeance wo haray c'est à dire si tawi woni ɓeeɗa ko bappa mum wonno haalde ma koto mum wiren noon, c'est à dire wono e probléme famille. si woni probléme famille noon ɗon andi ɗum ɗon fof no metti ko andana hoorema no metti ñaawde, no metti regilde no metti regilde. ko ɗum waɗi ɓe innay o so tawi woni famille no haɓude wata iwtu ka iwɗa o ara inna moƴƴintinay ɗon direct. woɓɓe si ari taw ɓe landoto taw ko entre ɓeeɗo e ɓeeɗo ko honno ɗum nde haare, ko honno ɓe waadi. si ɓenni ko kamɓe famille on no gasa heɓay mojigoy ko wiyata ɗon bien sûr par ce que yiɗani si famille haaɓi ko wiyata haare famille moƴƴa lancay ko lancuru, c'est à dire ko lancuru famille acce ɗum ɗon dirnaɓe mum. kono noon inugol a ukkoto ɗon fi yewtereji gono toon neɓaɗa an tigui wona naafigi par ce que andata no ɓe wellitirta, andata no ɓe anta kadi déjà ara ɗo wonno ɓeyda polémique on probléme on hakkude maɓɓe immoɗa yaaha an kadi mbi ɗon haray a cigo ɗum ko andana hoorema wonda e nafa. est ce que on faami ko ɗum waɗi haray min mi yetto ɓen wonɓe yaade hawra e ɗin sattedeji ɗon wata ɓe sikku ko sengo woto ko domaine ji ɗin fof. so dartini ka école par exemple si a yeehi a taway hande no heewi miñiraɓe ma kotiraɓe an woɓɓen toon tawa ɓe gayni janngude tawata hara diplôme ji maɓɓe ɗin ko soodaɗi. ko honno woniri ko soodaɗi e ɗon andi en innayi kaalisi no golla bien sûr kono noon gollitirɗi ko anduɗa hara nafete kon. si a gollitiriɗi tawi hara yeeso toon ko perdi wonanoy to ma andi haray woni onno ko ente kon ndondi si hendu ari fewndo ka mooɓi ɗon fop haray no suti no pelletti ɗum ɗon ata hi kono si hendu ari naɓay fop. est ce que on faami joni noon ɗon so dartini wano ɓen ɗon ɓe wonɓe heɓude ɗum noon ko kamɓe tigui faggitani sooda hunde tawata haray ɗa andi a taganaka ɗum noon. no woodi soodaynoɓe hay diplôme ji bourse ji yaha wano Maroc janngugol tawata hara hanuɗo c'est à dire hendinoɗo ɗum ɗon on ala moyen o liyande no wallidire ha on ɗon kanko heɓuɗo on bourse ɗon fi yahugol jokkitoyo jande makko nden o liyande ɗum ɗon no jokke e trouvé solution ji fino on ɗo réussisira par ce que ɓe andi ko imo mari c'est à dire imo mari compétence imo mari c'est à dire ko aaden jo quoi no faamiron. joni noon e nder ɗum ɗon on ɗon atawi koya écarte mo an a yiɗanamo jon haalisi on ari a inni ko on ɗo wata ƴettude place gaynowo on mi anda si o yeehi hay si o hettoyi to honno tigui hara ko doctorat o waɗi ma professorat o waɗi o hendi ɗin diplôme ji o artide e muɗum mi anda si tawi woni kala ka o naɓa si tawi woni ɗum ɗon ko yeeso yarta si ko ɓawo so daari peeji hewɗi no tampini so ƴettugol wigol ko saabu ma c'est à dire ɓiɗɗo ma ɓiɗɗo musidɗo ma gayna tun na bon kaari daari ɗon joni andi poste on ɓay en tant que directeur général daara ɗon joni poste ko jotanalan oɗo par ce que ko ɓiɗɗo an quoi ko ɓiɗɗo jo an o yana suusi wiide o suusata yeddude ko wiiɗa kon o ƴetta on ɓiɗɗo ma musidɗo c'est à dire baɗirawo ma ɓiɗɗo koto ma c'est à wiren noon ma miñirawo ma ɓe ƴetta mo ɓe naada ɗon tawata hara iwoyay e onon ɓen mawɓe waɗɓe ɗum ɗin piiji ɗon iwoya e mon heddoyo noon kanko waɗaɗo ɗon on. awa so yi wano manifestation ji ma grève ji gono waɗa ma poste ji gono ya ha nokku ɗi yaara ɓawo ko siga ɓen ɗon arti e ɗin poste ji o yi ko siga ɓen arti e ɗin poste ji ko ɓen ɗon noon doit vérifiede nokku kala ka ɓe woniri ɓe dirne gaynoɓen adde ko ɗum waɗi haray so yi en ƴetti par exemple wano o transition wonɗo lagine ɗe o nini mi sikki o yi hay ministre ɓe ɓen chaque année wano année feƴƴuɗo ɗon président on tigui noddutunoɓe fop wi wondema mo be waɗay bilan ko golli kon e année on on andi ɗon suuma mu ka ala toon aha yeeso presse on kadi presse on a haalay ko waɗɗa kon haala no gollitirɗa jawdi ndi jonnaɗa ndin a haalay ɗum noon
est ce que a faami joni noon est ce que noon an hiɗa heɓa ɗon si tawi woni na gaynowo nden hunde o joƴƴina ɗon ko ɗum o haaloyta ɗon soit panique nanngamo ma bon kalisi on tawara goɗɗum détournama ta golle fus marsali est ce que ko aray noon ko ɓuttu ɓernde wonanimo hay famille ma ko haray ko ɗum ɓen taray peeri ɗum haray c' est à dire hersa wonaniɓe quoi so daari ɗin exemple ji fof no wadde no woodi hannde ɓiɓɓe goo tata hara hannde ɓe naadaka l' école ɓe ala janngude alqur'ana ɓe ala franco arabe kono no woodi ƴettuɓe ɓe en charge hara ɓen ɗon golle maɓɓe wo ko ƴettugol ɓen aliyatimaɓe ɗon les orphelins wiren noon ka français ɓe ƴetta ɓen ɗon ɓe naɓa e cuuɗi gono toon ɓe toppito ɓe danko ɓay ɓe andi ɓeɗo pelete ɓe taganaka yahugol wano janngugol e ɓe dankoɓe kamɓe tigui ɓe financana ɓe ɓe janga ɓen aliyatimaɓe ɗon sa renaki koye ɓen ɗon hay lamɓe heɓoto lamɓe ko ɗon heɓoto siga noon les grandes personnalités asa dartini ata heɓoto e maɓɓe joni noon ɗum ɗon fof heɓi ke wosi tawi woni hara andunoɗo siga ɓen ɗon si dankama ɗum ɗo yaltay toon ko si on ɗon o heɓi ɗen haqqille ɗon o yalti ka terrain o yi ɓen ɗon o mottidiri est ce que on faami ko famudo tigui inna bon ƴetta ka haqqille mum inna ɓay komi sivani formation momi siivi on ko fi moɓidirgol orphelin ɓen c'est à dire ɓe ala mawɓe ɓen aliyatima on moɓidira ɓe janna ɓe c'est à dire janna ɓe fi kamɓe kadi janggo maɓɓe on joni so an a andille ɗum ɗon hi ko golle noon an a ƴetti on engagement noon a yahani ɓen ɗon a waɗiri noon woda hewɓe ko yalti toon tawata hara an tigui ɗa weltike wonante an tigui welo kono si a inni an o ɗum ɗon a waɗata an koya bon an haajuma c'est à dire ɓay fof no accitiri noon an na ɗum ɗon woni golle ma an kadi poste ji no toon taw kandanɗa hoorema a yahay joɗɗa ɓaroɗa clim no waɗa ko faala gonga o iɗa waɗa to nder toon ko falɗa hay journée on a yaltay ɗon ta sako mbusum poore ko no heytew ŋaña ayni an ko ɗum ɗon bien sûr iɗa wawi heɓude ɗum ɗon kadi goy kono an to na ɗum sivunoɗa goy na ɗum formaninoɗa te ensuite kala ko heɓuɗa ɗon so tawi woni a gollitirali ko sivannoɗa ko formaniɗa kon andu haray a trompi hoorema e ko haaldutuɗa e wonɓe jannuɓe ma ɓen e Allah kañum tigui est ce que on faami haray ko ɗum wiyete a janfike quoi e janfagol noon e jomum no hetta par ce que ɓen nayi janfa si a waɗi janfiɗo on goye ɓurata gagnade on no janfaɗo on goye ɓurata gagnade par ce que on no perdude par ce que ka yara o ko yara ko ente ko kaarijo ko janfa ko waɗiri ni nden kanko ko nden inde ɗon o mari kono an kadi yiyata yeggutu noon wiyede ɓe ko an janfi sa andi nden inde nde heɓuɗa ɗon ata déjà ko an ɓuuri heɓude inde kanude nden kaarijo ko janfotoɗo ko an ɓuuri heɓude ko hulɓini kon par ce que han kadi a heɓata hoolare ka jamma ala hoolare ka yarɗa o ala hoolare ɓe andi toujours an kala ko occupiɗa hay sa haali ɓe andi noon no haalama ka daraki ko ɗum neɗɗo yo eto konngol mum ngol wona konngol est ce que on faami ko ɗum ɓe wi wondema si tawi woni a wawi hunnude c'est à dire kala ko haaldidaɗa goɗɗo wata hunnude à 100% kono noon no hulɓinani neɗɗo on ko haaldidete ha para o yiltito o change ɗum ɗon si a yilti fondo tun a hunnali ko haalda kon haray a janfike hoorema a janfike mo c'est à dire mo haalduɗa e mum on kono noon kam ɓurata hettude an janfiɗo on kankon fewdo on saayi ɗon mo wawi heɓude mette ɓerde mo wawi heɓude ande goo kono Allah ittanaymo par ce que kanko mo habbino tun an a hunnay ahadi on joni noon kombo sakkitoroyta ɗen nin seɗon ko an toujours on ɗen duwa wattande ɗum yilla e ɗum ɗon ko ɗum waɗi ha si wiɗen mo be ko c'est à dire ko remi kon yo eto danko ɗum ɗon soñita ɗum ɗon ñamminira ɗum ɗon famille mum on ñamminira ɗum ɗon e jamma on kadi kala golle ɗe jokkuɗa si tawi tun hiɗa gayna de kala ko heɓuɗa ɗon andu haray hi ko hoore wakkilare ma ko hoore ko gaynata kon ko ɗum heɓinma ɗum ɗon
goɗɗo ala droit argol ɗon menace ma waɗama goɗɗum haysi ko honɗum tigui de par ce que o arta ɗon ha rek hay gouvernement arta ɗon ha réclame ma inna wondema bon ɗum ɗo ko mene wallirma ɗum e ɗum e ɗum e ɗum non non kombo wallirma e ɗum noon ko allah o walluma par ce que ko ɗum waɗi a ko remuɗa kon ko ɗum wonɗa ñamude mais ko hombo noon arata ɗon inna wondema non ko min koko c'est à dire ko mi golli kon ko ɗum wonɗa ñamude jamais yo wi kan no gasa hara o tawama e holluɓe maɓɓen ko honno remirte ɗon miɗe jaaɓi voilà no woodi to woɓɓe tawata hara iɓe gollude domaine gono toon tawata si ɓe iwi ɗum ɗon ɓe occupé ke ɗon on domaine ɗon ha ɓe développi ɓe on c'est à dire on parti ɗon o développi ke kanko wonɗo saabu on ha oɗa heeɓi ko faala kon o yitoro e ɓawo o ara ona ɗum ɗo do a dowa kala yeggutude no ɗani ko barke allah e min kori mo ɓurma andude ko barke allah e ma kanko tigui mo ɓurma andude kono noon yo tawa kadi hara sa haalay o moyen hara ko hakkudeji mon est ce que on faami tata kadi woɓɓe ɓen toon ɓe inventay tum a yikari to non on komi woni saabu ha o heeɓi ko ɗumanni ɗon kon tata noon si jooɗoyama kamɓe ɗiɗo tum innama hi ko haalnoɗa ko wiɗa ko a woni saabu ha oɗo waɗiri ni kono honno woniri hara ko ande landita haranayi kanko taw landa par ce que kanko wiyaɗo wondema kanko haalaɗo e hoore mum on si o landitama no gasa o yarta e oya e respect no wodi no jabora oya ɗon directement soit a fenay ko wiɗa kon ko fenade o liyende matora ko moƴƴi kon ko boni kon taw a torta andi ɗon haray ko moƴƴi haaltake ɗon joni noon an haal ɗon si ɓe landitike ma ɗon devan makko wiya honnum e ɓayle be haala a ida mari seedeɓe no woodi tawanoɓe ha wiɗa wondema ko a woni saabu tayle woni le jaka yo jaka a waɗi jikku ko ɓe yawata kon ko ɗum waɗi ha mo haala e goɗɗe gono toon yo haala ɗe wondi c'est à dire e lampura quoi hara si a ronki tun a weddoto on fami ko ɗum kala yewtere nde yewta yewtu anda hi ko noon de woniri hara sa landitoyama hare ɗa wawi defandade dey kono hoccagol tun cikko ɓay hara few noon tuma jommum no welti no haari mano gonga waya no heɓiɗa saabu moƴƴu no jifa no ƴuufi a haali ko haalɗa o andu tukata kadi do wona ɓay goto tun haalta ɓe womɗa haalande ɓe wona jofo kamɓe kadi ɓe innayi wo nunnowo wona jofo dey himo famude ko wonɗa haalde ko fof awa joni noon si tawi woni a tawama ka landiteɗe haray do kadi wata amudo filitade ko wiɗa konde ɓaray tagaɗo fof o haalay hakkude makko e allah o haale a haalay ko ɗum waɗi ha si wiɗen wano ɓe kippuɓe ɓe aliyatimaɓe vraiment ɓe mari fondo ngo gandanɗa hoorema fof no duwa tambitade wano noon kadi no woodi hewɓe c'est à dire ƴettuɓe volontaire wonɓe volontaire wiren noon wonɓe tambitade ko wona ɓen ɗon kadi no woodi ɓe ƴettuɓe engagement tawata haraka l'école ji ko kamɓe yoɓanta c'est à dire population maɓɓe on karama ko l'école ɓe wonɓe jannude ɓen ɗum fof kadi no woodi e ɓen kadi tawata hara pelete ɓe ala ka pays ɗon mara woɓɓe ɓen déjà yeehi no a arti no mari moyen no golli no jogui entreprise ji tata ɓe ƴetta en charge wano année on ma feccere année on fof feccere hitande nden fof ɓe ƴetta engagement ɓenna mi yoɓay karama ko l'école ɓen fecc 6 mois on ma 7 mois on oya 7 mois onon kadi engage ɗon vraiment ɗum ɗon c'est de quelque chose à saluer sa daari ɗum ɗon atay ɓen ɗon fof si tawi woni ɓiɗɗo maɓɓe hande wi waɗay hunde kaari mi ɓuuri e taññinade ɓay gonko ɓenta ko non wo ka pular ɓohe no rima ñaande ko ɗum ɓe wirata wo ɓohe no rima ñaande ɓayɗen andi ɓohe ñaaɗa kono noon ɓiɓɓe ɓen iɗen andi en fof goɗɗino toon no ñaaɗi no wawi wonirde noon tara ɓiɗɗo wawata rewoyde lawol ngol baabe mum ngol mawɓe mum ɓe wonno rewde ngol est ce que on faami ko ɗum waɗi haray so dartini ɗuɗuɓe no toon andanayi wanno soriraɓe noyna a artali baaben ma ma artali soro ma ɓen ari ko ni e ni
no ko yewtere nde andanɗa hoorema ko sama kala kono sa dartini an tigui a waɗay attention e ma a faami waɗa attention e ma ha tawata ɓe innoyama janggo o moyen ha vraiment non soroma kadi hari ko ni num soroma ɓe kelɗi hari ko ni kamɓe kadi no wondadirde ɗo ni ma worin an a dépassiɓe no vraiment haray an kadi ando a woni aden a woni responsable ka nokku kala ka hikkoɗa e société ji ɗi est ce que on faami haray ko ɗum waɗi si tawi woni hiɗe yewtude fii ɓen ɗon ɓe wonɓe wallitade ɗon ma no wirten noon ɓe wonɓe goreɓe am ma miñiraɓe am ma bandiraɓe am wonɓe janggude ma gaynuɓe janggude no faala ka golla vraiment yo otigui siivu yo rewu ko andanɗa hoorema tampintamo dey no metti noon heɓude hande se dartini no metti heɓude hande mo ɓe no wano ɓe hundukan huɓata e mum ɓe ma nomi yiiri noon situation on selon mon analyse wiray noon ɓay min on koko mi yii kon vraiment a taway hande si a inni ya ƴettu ɓen ɗon ya suɓidirɓe e nder sang on si a heeɓi ko 7 personnes ma 10 personnes ko 10% heɓata tata hara hande no siivi ko andanɗa hoorema formation mum on ha paari tawata ko on formation makko mo siivi ɗon ko on woni gollitirde ko 10% heɓata ɓen noon andi no wirɗen noon janggoɓe l'école ha seeɗa yehi waɗi formation déjà ko ɓen ɓuuri atout ko ɓen ɓuuri avantage edi innaɓe no janggi ha heeti diplôme no natiri ɗo yaltiri ɗo c'est à dire ɓen noon si ɓe ari no woodi domaine ji laawi ɗi ɓe rewrata fi tun kamɓe kadi ɓe heɓu kamɓe koɓe landi koɓe heɓu tum poste est ce qu'on fami kaari no janggi gayni miɗe janggi gayni bon mi yomi heɓu tum poste ɓa an ko ɓay haray ɗa heeti diplôme ɗa sikka haray branche ji ɗin fof hiɗa faami nder ɗon et pourtant le hay ka université si a yeehi hara ko lettre moderne wonɗa wadde lettre moderne ɗen andi ko domaine littérature domaine littéraire ko c'est à dire ko littérature tum français tum jangguete nder ton maths ala ton physique ala ton chimie ala ton philosophie ala ton encore lettre moderne simple littérature simple fi jannugo fi français rek joni noon hoccoɗa cikkoɗa fi ɓa haray a siivi ma a innama joni ɗa wadde an kadi a waɗi formation mo une semaine e ko yowiti e ko inte philosophie kon ma sociologie inna a gollitiray ko wiyete inna waɗay ko wiyete droit kon droit ɗum ko wodani ko waɗɗo c'est à dire waɗɗo droit ko ɗum wodani ko waɗɗo droit ɗum ko innete droit ko wodani wano jisayɓe ma ɗuma c'est à dire ɗum ko ɓen ɗon ɗum ɗo wodani an noon a simple littéraire jo ko ɗum ɗon formaniɗa ko yawgol ka classe jonna version française an immoɗa inna noon joni wonde ma aray an kadi a wona worin ko a woneta président tribunal on yo woni président tribunal yo taw noon hara ko gongoya ko sartiji ɗin hara ko ɗin ɗon jangguɗa dey ayno woodi hewɓe amen no wirɗen noon immoto tu ya waɗa s'improvisionné enseignant prof philosophie ko ɗum wiyayno so mijitike ɗon ko fop o ɓe haali ɗon domaine ji ɗin fof no nder ɗon enseignant no heewi c'est à dire no heewi façon no heewi ko jannete e nder ɗum ɗon noon so tawi woni an a tawama e konko haala ɗon ando ara e gasali ko ɗum waɗi hayka no wirɗen noon hayka université lettre moderne hoore mum ka ƴettude misal ngal ɗon e hoore mum no waɗi branche ji on littérature mo wonɗen haalde ɗon tigui no waɗi branche ji no woodi e nder o littérature ɗon ta woɓɓe ko inte grammaire kon tum waɗi woɓɓe ko inte orthographe kon tum faami est ce que on faami woɓɓe koko wiyete linguistique kon tum faami ko ɗum ɗon ɓe ɓuuri formade ko ɗum ɗon ɓe ɓuuri famude e nder ko wiya littérature kon joni noon an se ari ayni e nder ko famuɗa linguistique kon ma ko famuɗa grammaire kon aray winna waɗay ɗon c'est à dire littérature orale ma écrite c'est à dire wano domaine ji ɓe écrivain ɓe est ce que on faami non andu haray a fawnike ko ɗum waɗi haray loyɗen no senda ko jama woni ƴettude loyɗen ronda hoore mum tawata ara gaynata
ko ɗum ɗon duwaɗe wattande yillata loyeɗen sende ha bara an haɓɓitoɗa a yahna e geɓal goɗɗo kadi ɗen geɓɗen loyeɗon fop ɗin branche ji ɗon fop no woodi mo be ka gaynata ɗum ala mo heɓata ɗon dongal goo joni noon dongal ngal Allah jonnuma ngal hingal ton ƴetta ngal ɗon oɗa kadi wano mum par ce que no woodi woɓɓe ɓe toñata no wirɗen noon ko ɗum min noon woɓɓe no mari jikkuji ko no metti sifade ɓay koko wonɗe yiide kon no metti sifade vraiment sa yalti antiggateren a yiyey a yahayɗa joni stade wiren noon par exemple yaha joni taweɗa événement wonɗo feƴƴude ka stade on tawa une grande personnalité no jooɗi toon ta hara eɗa jogui micro ma simple eɗa yewtude ka micro ma ɗon goɗɗo iwroya ɓawo to ara kepitama inna ye sa wacci oɗa kaari no jooɗi nder ga sa waccimo no gaña o yaltayde andi o haali ɗum no ganani an kadi le ɓayɗa andi hi wona pour ne rien yarɗa ka tereng yewta seeɗa tun après haaloramo nder ton inde makko nde nder ton o ɓanta hoore kisan o pooɗama o ɓanna o jonnama kun o jontama kun après o yawtira ɓawo inna he mbari awa kun geɓugan kun a jonna e langoy wona eɗa andi komin haalanma andi o c'est à dire o walli ha gasi kono jaka o wallu on andi siko an o walluno o wartano ƴantugol ɗon kum makko c'est à dire kan kadi ko ɓayo heɓali opportunité no yara e on c'est à dire on andaɗo ɗon joni ko a woni ka lawol koyo holle koyo c'est à dire koyo sogge ay yaha ɓiroya ko ɓirata kon adda sendo ɗon a faami kono noon si ƴew taw hara ɗum ɗon on haalduduno ado a yahude siko ko haaldidagoy ko haaldida kon bona haaldidede nden bona ko ɗum wiɗen kala goɗɗo ko haaldida si o hunnali aray mo mari probléme si ɓe haalduduno ko noon gasirayno si mi heeɓi gokkun en sendo day arayno ala probléme kono hino probléme on ka woni ɗon noon joni o wi tu wondema a mbari joni noon ɗa andi komin haalanma fimma ko a adda e senden seeɗa o yeyni mi watta ɗum siko ɗum haalirano ɗalan fi oɗo a waɗinɗo a daɗi hen dade a cowo memmini har nder to no ɓutti cowo memmini kisan tawi joni noon yaha noon ko honto woni probléme hombo waɗi créé probléme o ko kanko so haalano inde on ɗon so waccama goɗɗo yaltay arani no ɓuuɓi deƴƴok kono si tawi woni o kanko tigui o immike kanko tigui memmini probléme o acciti jama on e probléme ji ɗin joni noon conséquence kala ko yaltoy ɗon ko kanko fawti est ce qu'on fami ko ɗum waɗi haray goɗɗo kala si tawi woni hunde nden an tigui ɗa andi hiɗa gaynana nde immano an tigui yaha so yahno inni oya jonna micro on mino woodi momi haalta ɗo inde mum vraiment luɓan ma ko honɗum mi waɗata fi yomi hendo micro on ko honɗum e solution ko honto rewrete fiya jonnam mi yewta fi inde goɗɗo gono nder ga oya haalante no procédure o ka rewata ɗo hendoɗa kala ko yaltoyno ɗon on tuma ko an jeeyi kono an a waɗiri jikku ɓeya on andi haray ɗon on a tooñi haray ko ɗum si ɓeɗo fop ɓe jangganakoɓe fop ɓe wonɗen haalde ɗo ma ɓe c'est à dire ko museɓe no woɓɓe wiyayno ko wo sa inni goɗɗo wo ko c'est à dire ko ɗumajo honno wiyantela c'est à dire somerjo hara wo a yennimo on ta yi goɗɗo somerjo quoi wo wimo chercheur d'emploi ko ɗaɓɓowo golle eyino fof ko gotum kono ko teddugal ngal seedi ko ɗum waɗi ha si tawi woni hiɗe yewtude fi awa ɓen ɗaɓɓayɓe golle ɗon ma wonɓe gaynde wonɓe jokkude c'est à dire jokkuɓe ɓen ɓe gaynal taw haray koɓe andu laawi ɗin no sendade mo be ka jokkiɗo yo jokku ɗon hara si gayni no andi no gayna domaine ɗimmogo fala basi o si tawi kon on domaine ɗa tun gaynta haysi ko honto tigui yahu waɗa postila ko falɗa postilde kon waɗa c'est à dire waɗa no faliraɗa noon demande ji ma ɗin déposa dans les différentes directions ɓa haray ko no wiyorta direction na goto hiɗi ɗuuɗi ko nawruɗa o si ɗa recevali ma ɓeeɗa recevete ma o haysi ɓe fof ɓe wikki kema wat toujours wata arrière par ce que si a minimise taw gogo ko jannguɗa kon ko formaniɗa kon
andu sa minimise ɗum ɗon tun haray hankadi a daɗi heɓude par ce que hankadi ko ɓawo wonɗa ardude fe mum ko ɗum waɗi haray kala ko formaniɗa teddin ɗum ɗon jogito ɗum ɗon ka ƴakkirɗe innale ɗum ɗole inchallah a darto ha heɓa nafa e nder muɗum jama on kadi heɓa nafa e nder muɗum no woodi hewɓe hande ta ɓe gayni ɓe bien sûr ɓe ala gollude kono ɓe créé société créé projet ji ɗin projet ji ɗi ɓe créé ɗon tawata hara sa daari wano infran fayda alanaɓe nder ton ko ɓe créiri kon ta hara woɓɓe ɓen ɓe ñawli kono au fur et à mesure no woni yarde noon no woni améliorirde noon no woni yarde noon tawata hara heɓude gain e nder muɗum kono woni gain c'est à dire haray ɓe heɓude avantage ɓe heɓude bénéfice e nder muɗum est ce que on faami tono ɓay ko haalɗen no fo yi pular no metti yewtude yaafoto moƴƴa e yewtay ɗo ha kon ta eɗen employé toon mojiɗen nadorde toon moji français moƴƴa ko fiyo jama on falto moƴƴa ɓay haray émission ko pular wonɗe yewtude iɗen e yewta e français seeɗa e muɗum arten kadi fayintinka pular juutay kono ko be waɗiren noon en arta tu wiyen ko ɓeya wiyano kon mi ƴetti demande mi ƴetti demande an on mi déposé ka direction entre temps mi rekili mi retiri demande an on mi déposé oya direction joni noon ko pular wonɗa yewde ɗon ka ko français ko siga ɗum waɗi ha so tawi woni siɗe yewtude ko fokke sen addi ɗum ɗon fof yiltitoɗen kadi fayintin yewten pular on ko ɗum ɗo wi kon voilà ko siga ɗum quoi haray o yaafoto so tawi woni ɗum ɗon fof no employé de ton e meɗen tori o yaafo yeefiɓe ala famude moƴƴa e moji wonaɗi employé de ɗin kono fo e muɗum kono cenɗe ɗen fof famira ko hoore honɗum wonɗe yewtude famoɓe français ɓen hara ɓe anda koye hoore honɗum wonɗe yewtude hay so tawi woni wona à 100% ɓe woni fam nanude ko wonɗe yewtude kon kono hara ɓe andi ko toɓɓe honɗe wonɗe yewtude est ce que on faami haray ko ɗum waɗi si tawi woni ɓeeɗo fop e mo be immike darike sengo muɗum kala ko jokki a engage anike nden hunde ɗon fi yo taw hara hi kaka acca janngo inde moƴƴere wata ƴettir ɗum sama kala ƴettir ɗum juuɗe ɗiɗi ƴettir ɗum ƴakkirɗe ɗen hunde fof hunde a waɗata nde gonkoye nde kon Allah jonnalima nden a waɗata hunde nden ko Allah nawralima ɗon a waɗ ɗum a wawata rewde ko Allah rewnalima ko etiɗa wo noon a wakkiloto noon ko wakkilɗa par ce que no woodi engage aniɓe comme no wirɗen noon woodi engage aniɓe domaine ji ɗin fof sa daariɓe hande façon be diplôme haray ɓe jogiti no woodi jogitiɓe ara diplôme sociologie droit jogiti wano philosophie biologie siga ɗin piiji etc hara no ɗuuɗi quoi kono tata hara branche mo ɓe yiɗi on tigi no nder ton hara mo ɓe yiɗi on tigi on ɗon no nder ton tata hara on ɗon si ɓe jokki on ɗon ɓurata ɓe wondande e nafa ɓurata ɓe wondande kadi ɓurata wonande jama on nafa ko nden ɗon hunde ɓe yahata ɓe hittina fi muɗum ɓe base o e nden e ɗum ɗon kono noon kala ka yara ta hara si ɓe landama e ɗiya domaine ji siɗon gayna ɓe hollire taw e seede ɓe gayna on ko clé on kono woni clé on saabije ɗen ko noon saabije ɗen ko kaydiji holluɗi hi a waɗi nden hunde ɗon kadi awa si feƴƴi e ɗum ɗon waɗon kadi noon ko wiya kon ɓay ɗon andi hunde kala si tawi woni a waɗande ko be jama o yirama taw démonstration on a waɗi démonstration on fo yi anda hiɗa gayna ɗon kadi no woodi hewɓe duwayenɓe ko noon ɓe woni gollirde kono no woodi e maɓɓe toon kadi ko asku mum c'est à dire ko contraire mum est ce que on faami ko contraire mum ta hara hina noon ko ɗum waɗi haray ɓe jeune sukaɓe immiɓe no forma société ji forma projet ji ko ɓe duwaɓe encouragé de hiɓe wakkilani sukaɓe ɗimmoɓe maɓɓe ɓen tata hara ɓen ɗon no jooɗi ala e gollude no woodi janggo ɓe gayni tata hara hande ko yitataɓe ko ɓe jogiti taxi moto taxi c'est à dire ɓe guinda ɗumanno siga noon no heewi ɗuɗuɓe maɓɓe tata hara no gayni hara hande ko taxi moto woni wadde ma goɗɗum ngo tata hara ɓe yahay ha ɓe yeggita hay ko ɓe jannguno kon joni noon aroya noon e tour maɓɓe ɓenna accimi essaya min tanta
mi déposé ya mi waɗa demande mi déposé ya o waɗa demande makko o naɓa ka direction entre temps tum ɓe accepta mo e joni noon ko ɗum ɗon le o formani hay fuu so anda sana konko saabu konko o naɓi ka direction ɗon yahoya noon ha tawa haray ɗum ɗon joni o falama yeggutude par ce que o accitino o jokkino taxi moto ko ɗum ɗo woni ka ƴiiƴam ɓe noddamo noon o arta noon joni noon fiiɗe golle ɗe o waɗani demande ɗon e joni noon est ce que ɗon kadi mo yaltoya prix carton e o yaltoy kara han o yaltiroy c' est à dire o wawi wasa o fuɗɗitoto kadi formation on siko yo gaso wawi wasa ko fokki o yirtito kadi seeɗa ko majjirnomo kon o yiita si hina ɗum haray toujours yo andu haray hay taxi moto yahoya ha kanko tigui o regreta o ninsa e fi muɗum o wallina par ce que yahoya ha o toña e moteur ndu wonna wondema bon komi jokki ɗum ɗo ha daaru mi perdi komi suivno ko mi perdi ɗum foof ka hoore an ko saabu ɗum hay ɗum ɗo kadi mi acciti joni noon wona gaɗa wona gani aɗa perdi wona ni on ɗon ko ɗum waɗi haray ɓe jokkuɓe golle ɗe annana hoorema no gayni wadde formation ji gon toon no jokki wano taxi ma goɗɗungo toujours yoɓe andutu yoɓe yiltito e koɓe jangi kon e sukaɓe wonɓe immade wata ɓe daaru fi ko goreɓe maɓɓe ma ko miñiraɓe maɓɓe e ma ko c'est à dire ko wona ɓe leñol gotol ɓeyna wondema kamɓe oɗo arta innaɓe wondema yoɓe jokku on société on projet makko ɓe jokka ɗum ɗon aray gase nalima kala arɗo e ma tawi hi ko projet himo ɗaɓɓutude sukaɓe gaynoɓe hiɗa andi le hiɗa gayna ɗimoɓe ma no gayna informe waɗe c'est à dire on informate on fo andodiron on fo yahon tawde ɗon e on projet ɗon e nder konko golloton ɗon koye nder ɗum ɗon kadi heɓoton e c'est à dire force goo ko ɗum woni force wona doole c'est à dire ko heɓugol solution ji goo on heɓa solution ji goo ko andanɗa hoorema hara e itta on e chômage hay itta on e taxi moto ko jokkuno ɗon ko ma itta on e joɗagol e ley baro hara no yara café noir ma inna Obama no ɓuuri ceci cela comme ça non ɗum arandata no heewi goreɓe amen ɗuuɗuɓe jooɗiɓe ka ɗum o si innama joni débat yo waɗe ɗum hiɓe gayna débat on ɓe gayna ɗum ɗon ka lewi ka baroyi est ce que on faami ta noon hara ɗum ɗon nafataɓe ko immagol bimbi pooɗi to ɓoosi to wawi hande kadi weeti bon je ne sais pas quoi faire maintenant immo ɗon ta hara ko mawɓe jogiti ɗum hay ittu ko ƴeŋu surtout si ko fimowo joni tuma goɗɗo joni weeti gore a joguiɗo âge de 27 ans 28 ans comme ça ou 30 ans disons e wigol wondema nene mi ala coggu cigarette ɗum no hersini mi ala coggu cigarette an gonnoɗade goreɓe ma no montude projet ji montude ɗuma et pourtant ko a jangguɗo gayni hennoɗa coggu cigarette yaha soda noir on e on cigarette ɗo yonima an ittu koƴe woɓɓe ɓen hay ko ɗum woni mbotarni joɗo ɗon ko so tawi woni yi goɗɗo no feƴƴiɗeɗa e boolium inna bon ɓay saabu moƴƴo andodiral no moƴƴi pular no heewi yewtereji ina mbari yen to no fiifa faamu ɗon to no fiifa on dey koyo yaw mbottoyo ɗon ma koyo yaw hirtoyo ɗon ko goɗɗum e mum ɗo so tawi noon ɓe ƴoƴa ɓen ala ɗon ɓe tawatake ɗen e on to no fiifa ɗon entre temps ɓe yaha on ɗon o yiya ɗum ɗon tata hara hi ko joɗagol ɗon adda débat ji c'est à dire kala actualité ko iwri ko kanko emo toujours ko kanko emo ko prêt actualité kala ko iwri kanko emo andi ɗum arrangata hay goto actualité ko anduɗa o ko anduɗa a ɓuura informuɓe ma on actualité ɗon par ce que a haali inde on actualité ɗo wo tuma c'est à dire tuma goɗɗo informe ma soit ko journaliste ɓe ɓen informata ma ko goɗɗum e mum ɗo média ji ɗin ɗo informata ma fi ya heɓu ko yewta ɗo andi yay ɓen ɗon no gollude anno hiɗa jooɗi ɗon ƴettugol ko ɓewno woni transformude kon ɓelle hiɓe andi ko nafa maɓɓe an hiɗa jooɗo ɗon faminki no hin ko a woni gollude harande ɗa haalara fof no uditi hunduko no darama ɗon ɓaray ko a wiya ko a woni janggo ɗon araɗa ukkidira ɗon portoje ɗen ɗe yaada gonga ko aynano ko wo je me suis mangé atama gaali allahu akbar
sa dartini ɗum ɗon fof a tawi no hulɓini tatara sukaɓe no heewi wiyaɓe no janggi tatara emploi ugol moƴƴigol no toon ta no hulɓini déjà en duwata wattande yilla moƴƴa en fof ɗen andi goɗɗo yewta yewtere e langugo o ronka wadde erreur ji oma o ronka wadde faute woɓɓe noon sendidira faute e erreur par ce que ko piiji ɗi yaada woni ɗon est ce que on faami haray so dartini ɗum ɗon no heewi e amen tata hande sa inni ɗum yewtugol ɗo phrase ha o joofoya tawa koye hera koye langue mo janggi on ronka retrouvude ton faute ma erreur est ce que on faami haray ɗum ɗon ɗen duwa wattande yilla moƴƴa e muɗum goto be goto ko janggi kon no anda hi koko janga a anda tan à 100% ɓay koko janga si koko muynuɗa kon ɗum ɗon hi déjà ɗe reni hay ko muynuɗen kon e goɗɗum no yaade accen ma enen tigui gonko en de kon en ala ɗaɓɓutude e piiji gono toon tatara ɗum ɗon en andano est ce que on faami yeru ko anduɗen fewdo o sayi ɗo kon enen tigui ɗen tawa eko woni c'est à dire ruynude ɗum ɗon weddo ɗum ɗon to hawka ɗum ɗon fes e sengo ka langue ji men may langue national ji ɗin ɗi heewi mo be haala mum sa dartini wano olof ɗo ɓe haala e olof kono des fois ara no ukkodiri e français sa daari kadi wano pular wano mum soso wano mum ɗum fop sa dartini ata joni no ukkodiri haalataki à 100% langue ma o langue national ma o non ata langue étranger on no nder ton ko ɗum waɗi haray ko janga kon ko muyna kon no seedi ko ɗum mi inni so tawi woni ɗum ɗon fof wawi wonirde noon suivin formation ji ɗin si a gayni jangude a andi le hi fewno ko gayniɗa ɗon a heɓata golle fewdo on tuma yiltito e formation ji ɗin kadi fuɗɗitoɗa formation ji ɗin siva noon etoɗa noon anda ko formation hombo wonɗa ukkade e mum wona yawgol to ginna ɓay gore a nokkiɗa tatara kanko haqqille makko ɗen no faama on formation noon an kadi jiña inna ɓan a heeɓi ami de classe koyo jooɗoda e salle goto waɗi ɗon formation on non haray a trompike ɗon kadi daaro ko gaynata ɗon an kadi yara ɗon mo be mon siifa goɗɗum go vraiment sa gayni ɗon kadi a hetti on attestation ɗon wondante e nafa par ce que si a no heewi ɗuɗuɓe gaynaɓe janngugol ya siifa ko ente kon wano ko ente GRH gestion des ressources humaines no woodi siifaɓe ɗum ɗon no woodi siifaɓe kadi formation ji gono toon tatara ko wano TMP c'est à dire technique de montage de projet ɗum ɗon fof ko formation ji ɗi waɗo math sivata ɗi waɗo français sivata ɗi waɗo civique on no physique ɓen ɗon fop no wawi sivude ɗin formation ji ɗon par ce que sa dartini ɗum ɗo rewa kaari ko ɗum ɗo janggima ko ɗum ɗo non il suffit que ya sivu formation rek faama ko honɗum woni waɗate ko honɗum accete e nder muɗum vraiment haray ɗon kadi ko avantage goo wonantama si ɗa heɓoraki wonno ɗon heɓorto si a jokki ɓe tawɗa e muɗum ɓen par ce que ko etiɗa wo ko etiɗa ta e woɓɓe no adima est ce que on faami haray ko ɗum piiji ɗin no satta ko ene woni sattinande hoore men e mawɓe men ɓen no heewi piiji hewɗi ɗi ɓe jikkinino e muɗum mo be ka gaynata ɗo yo jokkirɗon te kamɓe hari kadi ɓe jingay kamɓe ɓe accidata goto e programme mum non jokkeren ɗan hari ɓe andidi ɓe andira ɗum ɗon si ɓe yii goto no fuɗɗi yuppitade ɗa ɓe ko gonga on ɓe haalanta mo nafigi yagal ala no woodi noon sukaɓe ma kotiraɓe men hande ma goriraɓe amen kadi suusuɓe tata ara haysi ko hombo tigui ɓe hultamo haalande gonga ɗum no heewi tef e meɗen on faami kono ko c'est à dire ko applique gongol woni probléme on applique gongol haalugol c'est à dire hunnugol ngol ko ɗum ɗo woni probléme on est ce qu'on faami no woodi ɓen yewtayɓe ɗum ɗon tata hara pelet si ɓe darnima ɗo yewtere an tigui sa hettinali on seedata ɗon e kamoye dogali uttere dogali e harale ko gonga ɓe wonma haalande
gonga on ɓay gonga on ko eta o ko gonga o wiyete ɓen ɗon so ndaari ko ɓuri ɗudde kon o yiyata ɓen no perdi o yiyata ɓen no fawñi saria o yiyata ɓen no bonni goɗɗum haysi ñaworeji yewtere joƴƴinama innama joni hi ko honno situation o pellet si tawi haysi ko honnum hara kanko ko miskino ala fus fiiɗigoy kono ɓay mo hoolori gonga makko on ɓaya jawdi ko jawde woni gollirde pellet gonga on haysi tawi woni ɓe jaɓata gonga on kono hara ɓe suuti gonga on haysi ɓe ƴette noon fenande ɓe rondamo y a pas de probléme kono hara ɓe yii do gonga on est ce que on faami ha ka yaha o hulata goɗɗo ko ɗum waɗi haray iɗen duwa joguitade toujours accugol haalugol piijigon toon koye wallidir wiya ko wallidirgol wiya on centre aide hande yaasi on koyente kon gaynalngol hoore mum ko gonga no woodi kono ko domaine jigo no woodi piijigon toon atawi ko be heɓa wallidirteɓe comme no wirɗen noon ɓe orphelin ɓe si wona fi hiɓe ɗuuɗi haysi temedere maɓɓe jooɗi keɗo sal gooto ko on ɓen ɓe gaynata ɗon hay gooto e maɓɓe gaynowo ɗon goɗɗum ala par ce que ɓe fof hiɓe fota ɓe fof ko orphelin c'est à dire ɓe fof ko aliyatima fof keɓe heɓa gaynowo annduɗo ko honno ɓe dankorte on ɗon haysi ko gooto ari ɗo woni ko duhiɗo ba woni ko suddiɗo ba arɗo wo fi wallitagol ɓe simo andi procédure laawol ngol o rewata ngol tun kamɓe ɗuɗɗe o wawa maîtrise ude ɓe est ce que on faami o wawa ɓe maîtrise ude o wallitoɓe kankadi o heɓay saabu déjà par ce que ko hunde fo hunde no ƴetti a ƴettira sama kala yaha vers la fin tawa hara tawa batti jokkunoɗa par ce que a ala nafigi yagal e mum a ala konnago e mum ko siifuɗa ko domaine ma on e nder ɗum ɗon si a jokkiri noon ha a heeɓi ballal e muɗum par ce que a jokkata hunde ko ɓuuri e ɗuɗude kon ko innete a so jikki e mum kono a yahata ha tawara a perday e muɗum non wooday do ko heɓuɗa nafa e nder muɗum hayso tawi sakkitoroya e perdi kono wooday ko heɓuɗa wa nafa e nder muɗum ma soit atora taw ko wiyete yangi kon tawa ha yaha han tigui minimise mais entre temps heɓa saabu moƴƴo ɗum ɗon ƴawa ɗum ɗon progressa an tigui weltanoɗa Allah on taw par ce que ko ɗum waɗi o wawima muñi c'est à dire o wawinima ɓernde ma nden e goɗɗi gonno toon ha ko feƴƴi kon feƴƴi hande a hewti ka hewtuɗa ɗon vraiment ko weltanagol Allah weltano nene e jar onno nene e baba est ce que on faami ko ɗum waɗi haray kala ko waɗata eto heɓa seede haysi ko gooto an gooto a wawɗa gollude e tumbere jama kala ko waɗata ɗon haray eto de heɓa seede ko ɗum waɗi haray ɗi projet ji ɗi wonɗen haalde sukaɓe no immi dari no monta projet ji fi wallitagol goreɓe mum ma miñiraɓe mum ma kotiraɓe mum même wona kamɓe tun de hande a taway si a dartini a tawi no woodi kamɓe kadi kaɓe yuɓɓodir e mum tata hara si yeehi ha ɓen kotiraɓe maɓɓe ma miñiraɓe maɓɓe ma goreɓe maɓɓe fuɗɗike ɓe wiide ko jokkuɗon ko min yaali hay fus c'est à dire min yaali ko henti e mum joni ko honno min famirta hi o projet ma ko honno min famirta hi ko projet kelɗuɗo kanko tigui o justifie to o addana on explication si on hoolaki après o holla on source on c'est à dire base on ka fuɗɗode nden base on kaka c'est à dire ko ɓen seedeɓe anduɓe hi konko jokki ɗon koko nafata on tuma koye ɓen ɗon o woni on ukkidirde ɓen ɗon on tuma yeeta toon sino woodi ko acci tawata ara hi on nanali on tuma ɓen ɗon haalnayi on o so tawi woni fo o haalani on e koyo on ɓurtu hoolade kadi haray andi han kadi haray projet ma on an ɓurtay to woni yarde yeeso ɓurtay arrange c'est à dire société on haray toujours jama on no dowa etade e faama yaasi hande on wate jikkino ƴettugol saayi ma on bonna ko noon sa ƴettugol saayi mum on bonna ko tuma yanganiɗa hunde ha wano 17 ans 20 ans comme ça haraɗa yanganade hunde yawra finalement tawata hara ko perdi wonanma ko on woni ɗum
ko tawata hara an iɗa andi ko o domaine no wirɗen noon ɓay ko ɗum ɗon hande wonɗen arde waɗen introduction mum ko ɓe jokkuɓe ɗi branche ji ɓe jokkuɓe ɗe ɗate ɗuɗuɗe tawata hara hay ɗatal hay gotal e majje ɓe mérita ɗatal gotal e mum ɓe c'est à dire ɓe wona compétent e mum ko ɗum arɗen ɗo jonnugol introduction koyo ɓe watta yilla moƴƴa wata yangano hunde ha hewta ka hewti ɗon tatara ko perdi wonandama e nder ɗum ɗo fop eto heɓa konko waɗɗa ɗon fof piihol gotum ma piihoy ɗiɗoy koye wawata réalise ude tatara jama on anditirte on andi ko o émission needi e jikkuji men no heewi tun toɓɓe hewɗe ko yewteten kono jama on faam koye fof keɓe faama ko wonɗe yewde kon ko fof keɓe faama ko honɗum waɗi en kono wirɗen noon e wata désactive de fof e probléme ji ono programme ji ɗiɓe jokki ɗin kono yoɓe andu goɗɗi gon ton peut être siɓe ñawdi ɗin ɗon ko wona yewtede ɗo kon siɓe ñawdi siɓe itti ɗum ɗon e maɓɓe tun ɓe yiyay arrangement ɓe yiyay nafa e muɗum ɓe yiyay nafa e nder muɗum par ce que kokon ɗen haalde ɗo fop no wooda ɓe so jannguɓe gayni no jokki taxi moto ɗum no woodi national international sa dariri no woodi iwiye ɗum noon wonɓe janngude tata hara no kutoraɗa no hocciraɗa ɓen kadi no woodi ɗum noon kadi son daari on tawi no woodi ensuite en andi e yewtino ɗo kadi ko yowiti affaire ngenari affaire c'est à dire gagnanadi ɗum kadi fop no woodi so dartini ɗin domaine ji fof no woodi koye yewtali kadi taw par ce que ko étape wonɗe yarde ko étape wonɗe yarde ɗum ɗon fof so daari on taway ko no toon piiji ɗi anndanɗa hoorema en duwaka jokkude ko ɗi en duwaka siŋade joni noon si a siŋike hunde tawi nden nde siŋakima a ɗaɓɓiti ɗum noon haray kala ko yaltoy toon an faggitani haray ko ɗum waɗi ɗen duwa andude saayi ɗen duwa ƴettude tammen on fof fii ya antigui ya heɓu analyse ka hoorema anda ko koriyo ko wonanɗa ka aduna ɗo soit ko fii laakara moƴƴo ma o ko fii bonnugol c'est à dire avenir ma on aduna yo laakara yo ko ɗin piiji ɗon joni noon a heɓata 100% nde ko inna kon joni noon ɓaara mo be ko yelani yelani kon c'est à dire ko mo be ko yeli kon ko moƴƴi kon kono noon miɗa andi toujours wooday do ko heɓi feggande ko sa heɓi nden feggande ɗon janngo andata ɗum ɗo simi watti jaga ko probléme ma simi feggike ɗo janngo non haray ko ɗum woni toon yeesoji ɗin iway no gasam faami ko woni haalde kon ano waɗi ko ɗum waɗi haray duwa dartude kala ko waɗeten ɗaɓɓa seede jokka laawum kun annduɗa hiɗa wawi rewde e muɗum kun voilà ko ɗum ɗon ɓurata arrange udema arrange famille ma on arrange ɓe wonɗa golludude ɓen ɓa haray ko nafa wonɗa ɗaɓɓude koko jama o nafitora kadi wonɗa ɗaɓɓude toujours en artoye toɓɓe hewɗe ko yowiti émission needi e jikkuji men ensuite en ardoye e woɓɓe kadi faltiɓe wano ɗe loyɗe nde lowre nde yewtuɗen ɗo jokkoɓe ɗate hewɗe ka janggata ɗon tawata hara ɓe mérita hay gotal e muɗum ma hara ko gotal ngal ɓe mérite ɗeya ɓe jokku tun semblant c'est à dire ko wiyete semblant kon aray ɓen noon ɓurɓen faltade ɗum noon kadi ɓe aroyay ɓe expliquanayen ɗo ɓurten faltade ko honno waweten e jokkirde woni kaka l'école française woni kaka franco arabe woni kaka formation ji hedditiɗi haray ko fewno ɗo wawete waynodirde hande kadi wawen artoyde yontere hande mi weltanto on mi weltanno technicien ɓe ɓen ko walliten ha programme on no feƴƴude no haniri
min torto on tun haray kala ko anduɗon no wondi e nafa e nder muɗum ko yo waw ƴettude e kala ko anduɗon no wondi e lorra haray ko min wonɗo yewtude on fawñi o mom miɗe tori yo yaafuye haray e wawa e ardude kadi e alarba aroyo o inchallahu e gila ka 20 heures o yoni assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh